Sapadia noqanchik tarispa kasanchik Diospa qelqasqanpi aska yachay kunasta. Kunan tiempo tukuy rantispa kasanchik aska remediosta mana onqonapaq kay coronaviruswan. Chantapis aska precioyuqta rantispa kasanchik. Pero kunan Dios ofrecewanchik remediota tukuy onqoy kunapaq. Kay tarispa kasan kay libro de Proverbios capítulo 17 versículo 22 pi niwanchik. Songo kusisqa sumaq remedio cuerponchispaq, pero llaki ch'akichin tuyus ninchejta. Kusikuy mana precioyuqchu munasqa kuyamasi, dependen noqanchikmanta. Asikuspa sapadia yanapanchik cuerponchikta o qarikuyta tukuy llakiykunamanta. Chantapis chimpachina tiyan kusikuyta runa masinchejman, kusi kawsayta paykunapis apanangupaq. Diosninchik t'akamunña bendicionesninta kawsayninchejman, noqanchikmanta dependen kunan qayari hatun kusikuywan. Bendiciones.